Biyag di tao. Hello, iti tunggal maysa naragsak nga oras kanal daw ngayon kay panagdengdengeg kan panagbuybuya ita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man na napakasarita anti patangatang mita ngam sakbay na hello mampay kan ni Linda Manyati, Cheryl Wakit, ni Gemma Frutas, kan ni Melody Kolkol, kan amin na pamilya Kolkol, kan Laja, dita San Nicolas, Pangasinan. Intay nga rin dandagan ti episode 198. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Apay ay akas la napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kita ngay bagbagang bakit. Napanak lang mat iti ayan nakasinsin ko. Tanagawis da. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay? Ay na, bakit? Saan ko mamatakas ta? Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi matlang layjay nga kakasinsin. Saan kan nga inayaban? Gaputasan ka mat amakipangan nukas jay nga ayaban ta ka. Sa bali pa yan ti mapanunod da. Kapay anagrigat ka nga maayaban no pandangan. Oo, nagadukat arason mon. Ti kunamkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atilay bagbagang bakit? Maturog talangan. Tado pa'y ti trabaho kay garden inton bigat. Kasta, dayta ti paglaingam. Dayta maturog no ammom nga agong ungata. Ket, anyang aruti kaya't mong aramidak nga eh. Awan! Ay, papanang. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akas ta kaya. Awan bibiyang mo, gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya? Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo dita balayaw? Awan da na nang. Nagawid da di probinsya. Apay, ada parikot yung aya? Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kano dito eh. Kastaya, sige nga ron. Nadamag ko lang nga tayo kaslaman nung aldawan na jak nakita. Kunakidi no, ada parikot yung agasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit? Sukunan kayo ka din? Saan? Diyak kayatin dagawid kita. Sikamat. Sige na. Umaya kung di tatayawid kayo. Manungal daw yung ditayan dananang. Aging gaadi nakpatpat yan. Saan kaming agawid iti anak ta? Anyaya te kayat mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit may? Sa anak mo't ngagbarbar taklaw na ya. Pangpaikatlay ti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas tantong matla ang tirason mo kanya. O di uray saan kaming agaw-awid? Sige man langan bakit? Karik. Sa anak amap-mapan kadagiti di mo kaya't apapanak. Nasayaan. Oh, anyang rod. Sukunan kayon. Sige nga Rod. Umaykan. Rumuarak bit bakit Inak mga lang ti bagas. Tani, naibusin ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manen agbayag ije istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga roden. Sigamat gayam day ta, paring Mark. Wen pare, umayak man mga lang ti bagas. Adda ka nung amin umayabagyo. Narigatan ti maawan ng ti maisahang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan no napigsa ti bagyo. Ay, gato na. Talaga may atlat tatay nakasagana ti amin, pare. Wen pare. Nanason, mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y ije deliver. Ay, kastaya, nana. Wen, naipusanak ngamin iti istak. Iso anag pa'y deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak matla dito isturan. Agam asidag nga tan, nana? Wen ko na madya mawag nga ag-deliver asidag ka noon. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, pag-urarayan pare. Umay ka pala dito, ita. Makitagay ka basit. Sige lang, pare. Inton maminsan ton. Umay ka kid din. Saan ka mat ngagbartak? Pag-urarayan may jiga tayo ngayon makunam. Kas kamat lasab sa bali, pare. Sige man langan, pare. Ay na, nakapasuron. Ayan mo, Mark.
Apayasan ka maawagan. Ay, talaga padpadang sunak day ta, Mark. Ha? Makita na. Ibilin ko ti anak ko kin ni Nanang. Ta inak surutan ni Mark. Sana bali, ta nakaturog mat ni baby. Nanason, mabayag ka di pa sumangpad ya order yo bagas. Ay, wangaro baraw. Ay, isudaytan barok. Sige, ingka bangalan iti may sa akaban, ta idiritso nga ikarga di talukan mo. Wen man nga rod, nana. Mabitla ang orayong pay day tu bariyam. Soblyak tulatan, tayo nakpa ikarga ti bagas. Ay na, talaga nga awan matungtong palday tamar akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay, Nga rod, nana. Tindakod. ay, sige, baraw. Talaga nga awan pa nagbaliw mo si Kamark. Anay ko, di mo mat ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makidam, agat arak ka. Saan abagas ti gagaram ditoy? No di kat umay aginom iti arak. Inuray ko nga minjela ko ni Nana aso na bagas ta na ibusan da. Kaya sangkwat da. Ala, agawit ta nakababain. At data pa'y Awan tirumbang na ibain ko. Sa anak-anak kababain, tawan mading aramid ko. Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo. Pag-aayat mo ti umay agis istambay ditoy. Uray amom nga adda anak kan asawam nga agur uray kan ka. Bakit? Ay, kira pala sang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimang pat dagiti lakok abagas. At data, nag-deliveran jay truck. Makita mo ba? Ay, nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapa ti agasawa daytoy. Uray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyad mapaspasama kan? Basta agsina kamin. Ipanaw kundi anak ko itamat laang. Ay, mabit madlaang. Ibagayo man kanyak no anya ti mapaspasamak ka na kayo. Mark, anya ka di ti parikot. Kwa, Nanang. Oh, makita yo nanang. Saan ang makasumbat? Gapot na amo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka base. Sakan to agsaw, tapno maawatak ti mapaspasamak ka na kayo. Ay nananang, no siya, awanan ipalawag ko. Dayta anak yo, ti kasarita yo. Ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan, Nanang. Adala basit abanag adimi nagkinawatan. Talagang agsina kaming tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ni Mark? Naumakon. Anya ayat ti parikot yaw. Tunggal anda diyo pagkinawatan, nagawid ka dito'y balay. Maumak iti asawa din na amo ti prioridad na. Maumak iti asawa at tila mapanagtamtambay ter aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? No kasi ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na papapanan. Anya, apay akas tati kinalampay mau. Kanunay mo eday taarason mau. Amo mait alalaki di asawam. Normal lang day takada kami alalaki. Tinapatag. Saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kaya no anya pa'y di ta kina-irresponsable. Kasta tinapasamak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali di ipag mo. Sinong basong batan nakit din, katagpalpalawagak laeng. Jacqueline, pagaro pa kastagayam tararamidan ni ipag ko. What, Carmen? Pabawi ko na ng pilit ka ni pare Mark makitagay. Bayat ti panagururay na iti paggatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amog ang nabainan unay ni Mark gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod ini nagawidan naggapo ditoy. Saanan ang matagtagari di kapsat ko? Anya, Jesus, dahil tayo narigat. Lalaki ni Mark. Ay, impaglakid dia. Tama nagtepal. Kahit di na dangran, di bakat na. Ay no, siyak dahil jay. Dinanog kong ti asawat. Anya?
Unay matlakit din dahil nga ipag ko. Barang agsubli matlaang Ay na, nalabas ngamin jay ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi ito ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pulos ibainan mo't ya asawa na. Wan nga rod na ason. Ni matkira ti lumabas diti balay. Di pa'y tumalyaw ka nakita nakmat itay anak katakder diti arubayan. Kapanami ipag! Di ta ba na manang? Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti ka anak ngay. Imbati kini tatang. Umayak lamang alay ti kawus may iti anak ko. Sige. Na, mangala iti kawas na. Anya ti kayat na asawan. Di da kumamot panawan, Kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangideng akon. Awan ngamin matakderam akarim. Isong agsinatan. Jak bating kagara ti pan nakaladaw ko ang agawid. Agkid-kid daw ako ni ti pamakawan. Sorry. Awanan, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaag amin nun akawus mi iti anak ta. Ket saan kami nga agsubsublipay ditoy. Anya? Awanan. Pinanawan da kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan nakan ka. Saan nga umdas arason day jay? Awan ka nung amin mataktak dara kakarik manang. Nala, ingkay aywan. Amangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpaayayokan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kaya ti makisarita kanyak no mabalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim Awan kamat mo kan kuan na. Ta saan kayo ang nagkalay sa? Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablaban. Una, kaisupay nga aramidam. Nagagat ka talaga. Nagasatagbalin nga sawam. Ure mat sika Bricks. Nagasat mat ti agbalintong nga asawam. Tanasingpet ka baro. Saan ka akas kadagiti daduma ditang arte. Bulakbol. Kanagado ti bisyo da. Siga kat awan bisyo. Ure maysa. Madi nga minti bisyo. Tadadahilan na ti salunat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga asawa? Kaya't mo ti agbaan? Awan mo't mga at kanyak. Siga, no kayat nak. Alat? Di nakman rabakan ni tikas na. Tama nga no mamati Bricks. Saan man? Agpay sa tibagbagak. Kayat na ka di. Ay, wala. Alam, si Kangay, kaya't nakadiman. Wana. Nga oray addan anak ko? Sana problema dayta. Nukas na nga rod, datan. Ay, katuan Sa di na tinagapuan, Kira. Kanayon ka rumbar. Kwatatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Bricks, akaaruba tayo. Anya? Brex? Nag-aram-ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makungkunam. Katuan, da kaming tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami nagkasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasar kin ni Mark. Tagsina kami matlagayam. Kahit, anyat plano yun ka ni Brex. Agkasar kay nga roda na. Kitaan to, no kasano, tatang? Agdanatan ka sa kasawa. Maudi pa iti kasar. Tagurnugak pa Kira. Pinagbalay ko nga minan te urnong ko iti. Isuday ti balay ko ita. Ay katun agurnong tapay nga rod. Inak to nga rod alaan ng ti anak ko iti balay. Kandagi ti gargarot mi. Tadito yan ti pagnaidan mi. Ay na, adumanan tinagorder iti pandisal kanda dumapi at tinapay adin ko.
Nalain ka ngamin nga agluto manang. Ano sa mga imanihar ti bakery ha? Tani, mangibangon akmanan iti sa bali ang negosyo iti ili manang. Anya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga go pirit into no may alawas. No ipalubos ti apo. Wow! Congrats nga ro dading ko. Talaga nga imbawing mo ni tagduduma negosyo ti atensyon mo ah. Oon manang. Tano pang panunutot lat tati panang isukat ni Kira kanya. Awan ti nasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depresyon ti lakamat. Wana, kasta ti rumbang. Kat sumapul kakit di matan iti sabali nga asawaam. Dito'y pa'y labalayo ti pagnaadan ti anak ko, ah. Apay ngay. Ay, ko nga min tatang. Saan akayat ni Bricks akadwami ti anak ko iya balay na? Aya! Apay ngay. Ay, no kasta mo ilaang sinaamon. No di na maawat ti anak mau. Ah, sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa. Umay ka. Anay ko, di mo mas masanti takyag ko. Masaksakit anak, Bricks. Anay ko. Di ko nang kadi. Ko, ah. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti day siya nga arman. Ah, anay ko. Agimimon kay ti angin. Amin lakit din alalaki ang kasarita kat pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit ti amin idan. Di ka rumrumbor ti balay. Agtalinad ka lang dito sila. Impadlak ni Bricks ti ritaw ti silid ni. Inala na pa'y ti cellphone ko. Ti tawa. Ay, nagngato ti tawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak kakitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Bricks kanyak. Aday ta. Tumpuak ako. Ay na, nabluntoy sa ka ba nakaw? Anay ko tatang. Inaya din yung mati mangilot. Nagsakit. Ay, awanan pa yung dayjay a breaks. Unala no na 50 dayjay tao. Idi lang ang damo na singpot tatang. Ngamidag baybayang. Rimwaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam. Nasayat mo tayong pasyar mo ti anak takira. Isojak nagpauit iti allowance na. Dako namin nga umay kami agpasyar iti lugar yo. Saan kami nga agsubli dyan, Mark? Ha? Ket papanan yung arodan? Agsubli kami kan ka. Ha? Pakawanan na ko, Mark. Sinina ako ni Bricks. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing ng agimon. Adayo gayam anasing-singpat kang ang iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabil. Ang kasano na ito yan. Agkasara ko niti mabit. Anya. Dahita ko mati umay miyawis kada kayo. Anya. No nasingpat ti tao kan ka dimon paluspusan. Tano na po kawan ti panagtalak na narigatan amay subli dayta. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Wendy LC. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel ko, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Naimbag nga orasyo gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali manen nga istorya, wano pakasaritaan, ti sagot mi ita kada kayo. Amang tadlinglingay kan leksyon, iti tunggal maysa. Ngam sakbay na kablawan te pay da Sir Arthur P. Sante, dita Saudi Arabia, ni Mother ni Brave Pangilinan, ni Ma'am Jocelyn Villanueva, dita Santiago, Isabela, ken ni Cristina Hidalgo.
Intay nga ro dandagan ti episode 200. Dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Doon na bakit? Abay na padasan tatag pakita iti doktor. Ay na, saan na masapul? Urahin talangan. Ang mga no saan pa apanawan tapno maandaan tayo ti anak. Angam... Apay, saan ka makauray aya? Agtalo at awan pa'y lang agasawa ta. Adumot na iti mga kapadasan ti daduma dita. Adda ka dita sa nga pulo at awan sa daan iti anak. Makaurayak magid di. Iso na lang, tama nga no, da diferensya ti maysa kadata. Kahit masapol nga agpahagas. Para matlay ti pagsayatan ta daytoy. Saan pa nga ita? Kan may sa, sigurado ka sana siya tayan ti diferensya. Anya? Diyak lamo kan ka ha? No kayat mo, di sikat mapan agpakita iti doktor. Kumusta ngay anak kao? Awan pa mo ipadamag mauno dan apu kao. Tatang, saan pa siguro panawan eh? Iso nga aguray tayo lata. Anya panawan. Kano nasurok alima atawa na ni dinagkalay sa kayo ko ni Duna. Ada kumamatan na anak yaw. Uwan nga rin tatang. Ising-singasing ko nga rin iti asawa. Ngayon ka magpakita iti doktor. Hindi na kayat. Anya? Ay amangan mat no amon di asawam asan ama ka anak. Apay alapdan natin pa nagpakita yung kuma iti doktor. Diyak mawatan tatang. Tunggal ising-asing ko ti pa nagpakita may iti doktor. Di na kayat. Medyo masuron pa eh. Masapul alapdak ti anyaman na plano ti asawak. Sana mabalin ang maamuan na sa anak ka makaanak. Tama nga no isukit ti pangisinaan na kanyak. Ikagkagumaak mat ti amin. Tila matumtumar ko pa'y ditan. Tapnag sikugak kumalaang. Awan na talaga. Oh, Donya. Apay kas lang nadagsan ti parikot mo. Ay, kwa, Sheena. Ni ngamin, Greg. Nakalagip manan. May papaniti pa nagpakita may iti doktor. Daytan ti kunkunakan ka, friend. Abi ngamin no aklo naman iti asawam at talaga saan ka ama ka anak. Kasla di ka matagpampanunot. Kaya't mo kada sinaanak ti asawa. Gapo iti kinabaog ko, Sheena. Amom gayam, no ay ayaten na ka ti asawam. Maawatan na ti sitwasyon mo. Saan mo mataki na yan ti kasta nagbanagam? Wana, ngam kasanon no si diran nakto. Gapo ta siya nagpudnukan ko nasakbyan nagasawa kami. Mabalin mo mataglibak. Akaamamom lang ang idinagkasar kayon. Di napatag kat maamon na ti pudno. Tapno amo na ti sitwasyon mo kat saanin amang namnama. Ay, sana mabalin na mo na daytoy. Iso si ka, Sheena. Nupudno agayam ka. Di may ibagbaga iti asawak na ito Wen, di ka madanagan. Ay, wen gayam. Umay ka inton bigat iti balay. Kasangay ko. Adabasit sa gana. Ay katuan talaga nga umayak, friend. Isyat mo pa, Sheena. Sana. Manjakon, friend. Ang gawin akong takayat kung di maturog. Maturog kan diti balay. Nag-awin din nagiti kakaduam. Huwag namin, Sheena. Enton, bigat ka na gawin. Basta gawin akong agtaksiyak lang. Delikado iti ruwari di gasto yung oras, Sheena. Honey, itulog mo man langan di gayam ko. Ha? Aywan, itulod na klangan. Friend, ori agplete at. Agawit ako tan. Ay tulog ka matan dito balay yung Sheena. Awan ka dok dito balay, Greg. Iso matulog lang dito. Aya. Sa paam to lang tagawit inton bigat. Ala, oh my God. Mapantan iti silat ko. Nalaos ti bartag tayo di rapi Sorry. Pakawanan nakiti na aramid ko ka. Awan basol mo, Greg. Nagayatan ka dito atwa. Di kagtanag. Saan ang aman dito tigayam ko? Oh, Diyos ko.
Nakabasol ako ni ti asawa ka. Sige, agawit kan. Taparbangon pa ilaan. Saan siguro ang makadlaw ti asawam? Tanalaos ti bartek na idirabi. Anya ti aramida. Sheena, okay ka kadilaan? Dona. Masikog ka kung nakumangan awan mo't nobium. Kwa, simron sa ngamin ti sakit ti matag. Mga no dahito ti makagapo. No aping agbakbakwara. Anya? Amo ka na ilaw antay ti day ti arabi. Ngam di na kumamutrabakan siya na. Agpaiso, Greg. Masikugak. Agtalo abulanan. Aniya? Anya ti aramida. Saan arumbang tinaramid na? Gaputag gayam kami ti asawam. Sigurado ka kadi asyak ti amati sikog mo. Sika lang ang ti lalaki anak kagaraw kanya, Greg. Naminsan la na ilaw anta. Kasano nagsikog ka adagos? Idinto ta di asawa ket nabayagan nga agdenden na kami. Ngam awan pa anak mi. Agore ka. Ni nga taddo na ti adda diferensya na. Uston, Greg. Saan dan nga iraman ti asawam iti saritaan? Basta siya, sigurado ak asika ti ama to'y sikog ko. Ha? Kwa, di kag danag. Suportahan kayo. No talaga asyak ti amati sikog mo. Greg, Hanggang pangasim. Tay limod ta daytoy. Saan arumbang amamuan ti asawak ti maipapan iti daytoy? Greg? Sheena? Anda kayo magkayang dito restaurant. kwa, Dona, nagrana kami asam rek ditoy. Iso nagkidan kami anangan. Kasta ka di. Ay, nabanuga ka nagrikos-rikos ni ti plaza. Ala, dumandan ka man nga rin na kay. Makikita na kung agawid kan ka no madamdama. Sige, bakit? Agkasangay man ang anak ni Sheena. Maigiddan ti pa nagdespedida ng agsubliman ni abroad. Oh. Ni, apay ngaglibi ka nga eh. Aging gaita. Sa anak pa'y lama kaid na. Gapoy ti saan na panangala kanya kas ninang ta anak na. Kunak no gayim na. Ngam saan? Kakas dyan ti parparik na anak kanya. Makwa. Maganda yung bilang na kan, kas may sa kadagiti maikadwa nga na anak na. Gaputa, gayam na kagat nga rod. Ay, diyaka mo. Kaslada mading agparparik na kanyak, Greg. Anya? Greg, agsubli akmanan iti abroad. Kat awan pangital kak iti anak na. Tanatay matan ni nanang. Ne, kasano rin tangay? Apay no iawid mo. Apay no ipudnom iti asawam ti may papankan kwa na. Dumakdakkel ti anak na. Kat amuta saan ta mailimad daytoy iti agnanayon. Sheena, narigat nga ramidan ti kaya't mamapasamak. Aging ka ita. Saan kami pa naparaburan iti anak? Iso ang masakitan lakid di dayjay, numaamuan na dayta. Ang mga numakaramid iti saan na nasayat ni Dona. Ngam, anya nga rod ti aramidan ta. Ita lang agkidawakan ka iti pabor. Sige, kasaritak ti asawak. Pakawanan na ko Dona. Nailaw anak. Nasulisugak. Amo kasan ka kabalan ngay kaniti anak. Ngam nasaysayat pa'y siguro no sininaanak. Sagbaya nagaramit kay di pa kasakitak. Bakit? Saan agapo taawan ti anak? Saan? Saan nakakaya nakidikalman? Tapno jak mawatan tirason no apay nakikamalala ka. Katigayam ko pa'y. Isugaya madinak may turan nga alaan kas ninang janak na. Gabuta kas na dinaramid yo. Kadita, mapagsisilpukon ti amin. Isumat lagaya makanayon ti panagkuyog yo hindi ka ni Sheena. Gayam! Gayam! Pakawanan na ko Dona. Sorry talaga.
pakawanan na ko, Don. Isumat lagaya man nag-abroad ka, Dagos. Kalpasan ti pa nagpasngay mo. Isumat lagaya madi na kinalani ng tanak mo. Gaputam mo itibagim aliniputan na aksina. Awan karbang ang nagkalintagan. Gaputa si Baba Sulak. Gaputam mo madyak makanak. Doris, please. Nabayag ka pa na una linip-liputan da kadyakan mo. Itiday ta kabayag a tiyempo. Inulol budan dak. Awan na pulos konsensyayo. Naminsan laday di. Ngam nagbunga. Idi na mo ka masiko ka. Ingka gumaaktim madayo iti asawam. Kat apaman anang kapagpasnayak. Nagabroda ka Dagos. Tapno Basta lalpasan na liniputan na aksina. Pinasakitan dakon. Traidor kayo kiti. Itiure ka anuman. Jak tumaklon ti anak mo iti sabali a babae. Panghasim, uray itala ko ma. Gaputawan sa bali apang ibat siya ni Sheena. Taagabrod kat nga rod. Saan? Jak kayat. Pangaasim. Di mo na yun ti sakit ti barokong ko. Makipagpakahasyak. Dakila ni Gretel. Saanan nga awawiren. Di ka di makawawat. Jak nga rod kayat. Sana ti ipakan mo. Wano ti panang taripatom kan kuha na ti parikot. No di kat, ti kanayon apan nakakit-kitak iti bunga ti panagbasol mo. Aramidam ti mo mapagsayaatan ti anak mo. Ngam di nakiramraman iti anyaman nga adang mo. Gaputa pa nagriknak. Igagagaram ti panang paspasakit mo kanyak. Saan nga amin nababae kat martir Greg? Idumadak kadakwada. Isadyak kabaalantar aramidam. Pangaasim Greg. Pasensya ka na, anak. Talaga asaan akayat ni Antim Adona ang makipagnaid ka kada kami. Tatang, Di kagdanag. Ije balay dalolong ti pagyanan. wan tatang, Ano, Samuel? Sapay ko mata maawatan, nak. maawatak tatang. Saan kayo amadanagan? Pasensya kayo mata. No saan anatay ni Lola? Saan kayo kumangagparikot? Awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya, anak ko. Siyak ti rumbang nga dumawat iti pamakawan mo. Ni tatang at talaga. Ala, uston. Di na kondramaan. Ta okay aklang. Kaano nga rod nga itulod na kijibalay da lolo? Mapantaitan. Nakasalita ko ni Lolom. Naggapuam? Nakaraing ka pa'y lagayan, bakit? Naggapuam ko nak. Napan kayo nag-one happy family outing? Gaputa nagsublin di kabit mo? Apay akas tati pa nagsasaom. Napan ko inikan iti allowance ti anak ko. Di ko namkit di. Napan kayo nagbanding. Manupay nga iti plano yung nga inayon iti anak yo. Huston, sumardan kan. Apay pagsadangan nak. Di ka pa'y kaya, ta-advance di pa nagpampanunot ko. Ngam sorry kalangan. Tamani po dita. Di ka waya-wayaanan. Apay akas tati ibagbagam. Naminsan laday di apan nakailawan ko. Kat jakon pulos inulit. Ken inadaywak adagos ni Sheena. Gaputa jak kaya ti agbasol manan kan ka. Mani po dita. Irimit mo amin kanyak ti sweldom. Kat jak kayat nga dagbate akwartakan ka. Anya? Mani po diti sweldom. Awan na pulos ti mapan nga uray sinti mo iti kabit kan ti anak mo. Saan ko akabit ni Sheena? Nailawan kami layan kunak manan. Saanen ana ulit pay. Ulbod! Uragan ano kayo? Siyak ti legal nga asawam. Iso asyak ti matungpal. Pasensya kan, Sheena. Medyo mabitin ti sideline ko. Iswa si kapay man natin mangtad iti kasapulan ni Gretel. Ores magmamano a bulan lang. Sana bale, ikagkagumak ti agbirok iti pag sideline nak. Ha? Naikap kayo ti trabaho? Saan? Ngem istrikto ni Donna. Nanipod na amuan natin maipapan ka ni Gretel. Tanggal ati matmat gitak. Awan pa'y pulos mabati iti pulsak. Anya? Pasensya ka na. Abay akas tatar aramidan na. Diyan ka mo.
Basta anong sampay la patuludan ni Gretel. Sana bale, bagaan kanto, doon da itid ko. Sige, Greg. Maawatan kay ta. Sige, baliwan tantong mananti agsao. Bye. Jack kayat ngagbagti pa nagsarita mi kanisina. Ang mga numailuyos dirignak. Narigatan, Jack kayat agundawayan ti saan may apagkinaawatan ka ni Donna. Tapno makaaramid akmanan iti banhag amang nayon iti parikot ko. Nalpasan ti klase mi. Iso nga agawid akon. Hoy, Gretel! Ha? Da kayo matgayam day ta, Auntie Donna? Di nakawagan iti antita saan kakanakan. Ha? Kaano ti kaw dyan anang pasyaran ti amamkan ka? Iti na minsan nga aldaw, Nana. Kat, mano tintad na kan ka kwarta? Manipod iti na panabulan. 5 gasot a pisos pa lang tinted na kanyak. Imbag man tagbiag ka pa'y iti kastagatad ti kwarta. Sa bagay, di abroad mat dyan inam ngagpaiso. Kabanglan nakasuportaran di aga-agaw iti asawa nga inam. Gusto na itan. Ha? Adda ka dita, Greg? Wen, kat nangig ko amin nga imbagbagam iti anak ko. Kat, nasakit tinakam mo itimbagak? Ha? Mas isakit mo jay kabit mo? Ngamsyak nga asawam? Kasta ka di, ha? Pumanaw kan. Wala, sumaruno ako intun madamdama. Saan? Agkuyog tang agawid, Greg. Itulog ko biit ni Gretel nga agawid. Dakkulan ta anak mo! Sana na masapol nga itulod mo pailangan. Aniya. Bueno, gagayam, di liwayan na danggan tituloy. Wano pagibusan ti pakasaritaan ita, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Hello, at di manan ti pagayam yung mangkabkablao kada kayo. Iti naragsak nga oras yung amin nga awan labas. Thank you. Iti kanayo na kadayo, amang suporta kan mang buybuya kung nagdengdengeg. Iti amin nga uploads tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tayo pa'y biit ni Vivian Voluntario, Noel Rey, Alcatlin Umayas, kani Martina de la Cruz. Hello kada kayo amin. Intay nga ro dendenggan ti episode 201, wano part 2. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Umay ka na na. Itulog ka nga agawid. Nita, hoy, di nakpanawa na! Tatang! Bye-bye-an ni na naman doon. Di may kaskaso. Intakid din. Wan, tatang! Aglablabas ka na, Donna. Madiaya di naramid ko. No di na kumainulbudan. Jak kumanapan ijay. Kini kami ti kwarta ti anak mo. 500 lang tinayawat hukon ko na. Gapo tatanggal mo kat ngarot amin ang masusuldo. Ulbod kakit di. Obligasyon ko dyan ako, Donna. Sa anak mo't nagkukurang ka nga. No pang panunutan, sobra-sobra ti sweldo para kadatado. Ngem no apay nga imutam ti anak ko. Sikati nakabasol. Iso nga gaanos ka ha? Noon niya dagita ramidakan ka. Amok dayta. Amok apapapasan nak. Ngem ibagakan ka. Di mo ko mairaman ti anak ko. Tawan basol na. Pangaasim, ingkakitaan ni Gretel. Apay, anya tinapasama kan ko na. Imawag kanyak idirabi. Imbaga na tinapasama kadakwada kini Donna. Kasta unay tisang sangit na. Inayayok kat ko na maturugan. Ngam itay agsapang aging gaita. Diyak makuntak. Anya? Pangaasim, Greg. Ingkakitaan ti anak ta. Talaga madanagan akon. O sige, agandar tayo ng ititrabaho. Inakita ni Gretel. Pagyaman na, Greg. Sige nga Rodan, agrubat akon. Sige, bye. Diyos ko, tarabayong kumati anak ko. Pakawanan na. Gapot ang may ramraman pa yun ti anak ko. Siyang pinagbasol. Saan arong bangag sa gabat ti anak ko gapoy tinagbasolan. Anak, bumangon ka, tambangan ka, Nuan. Ay, jakmet mapakadan, Greg. Di na kaya't ti bumangaon. Ay, kanayon ngagsagait. Anak ko, sorry.
No apay akas ti pagdaldalanam ita. Ipatpatag ka unay. Iso abantayan ka, Wan. Nakapsuta. Ala, bumangon ka nga ron tamangan ka, Wan. Kaya't mo tamapantag pa siya. Agor ka, nabara ka anak ko. Ay na, Wan. Saan mo na nabara, edi kalman ka it. O sige, ipan ka di ospital, anak ko. Anya tinapasama kini Gretel, Greg. Tamtamingan pa lang ti doktor. Kaasi mati anak ko. Di ka madanagan. Ada ka mga sikasukan ko na. Diyak pa'y bayan ti anak ta. Hagyaman na, Greg. Ngam ikarigatak ti agawid. Barang palubusan dakdag iti amo. Nadamag ko ang nagawid ka nun ni Sheena, kabit mo ah. Sumardang ka man. Maburburi-bura na kita. Iswadi mo sang kabalikas-tikasta. Ta saan ko akabit ni Sheena. Mayat ti diskarte ti anak kayo. Nagkurri. Kat ita, one complete family kayon. Wow! Di nakpwersa nga agaramit iti banag adi mo magustuhan. O di aramidam, anya ko may ta. Nakasalita ko ti anak ta. Na-stress ni Gretel gapo iti panang sungat nito anakan ko na iti pagadalan ta. Iso anapukaw na tiganas na amangan iti manungal ta. Pasensya ka na iti asawa ka. Saan ko ang mapakawan nito na? Nadadakas ang mapasamak iti anak ko, Greg. Awan basol ni Gretel kan ko na. Saan arumbang nga iramraman na agurahan? Ala, bayam. Takasaritak naman ang ti asawa. Saanan? Amok apapapasan na. Gapo iti nagbasulan takan ko na. Ngam pinanunot na kumamat. Nga uray isukat at damat nagbasulan na kan ka. Anya day ta? Diyak kumakayat nga ibagaday to eh. Tanagkariak kan ko na adyak ibagbagakan ka. Ngam aglablabasan ti asawam gapo itar aramitan na. Ha? Wan, maawata. Adda panggapuan ni Donna nga agsakit tinakam na kadata. Ngam diyak kayat ti inaramid na iti anak ta. Sheena. Sakbay ang nagkalay sa kayo. Amunan amay sa alupas. Gapo ta imbaga ti doktor day takan kwanan. Anya? Naibagak day ta. Gapo ta kaskan ka. At damot palimad na. Nabayag ka launay di ospital. Adun sa unay tinagsaritaan nyo iti kabit mo. Talaga nga ano? Anyat nagsaritaan nyo? Masapol ka di pa ilang ibagakan ka ti amin. Awan ng kayukit di tibain. Lipliputan dakmanan! Paglablabas ka na. An-anusak dagiti inararamid mo kanyak. Gapot na nakabaso lakad nga rod. Ngayon di ka kumaglablas. Ketsi ka. Apay, ti ko namjak amu ti amin. Awan ti palimad asaan amay butaktak doon. Greg, Nagulbod ka kanyak. Inlimad mo ti kinapudno asaan ka ama ka anak. Inalilaw na. Nasdaw ka, tanaambuak ti palimad mo. ti awanan bain na Sheena. Amok, iso din ang ibagay ti dayta. Wen! Panawin mo't siguron. Tapno maamuak ti palimad mo. Laglagi pa. Sakbay anag din nata. Inawat ko ti kinataom. Nga ure adun alalaki ti naglabas iti biyag mo. Inawat ka lakta, gapo ta ay ayatan ka. Greg, Iso adi mo mat siguro mapabaso ni Sheena no apay ana ibaga na ti palimad mo. Gapo ta inraman mo ni Gretel itiguram ka na kami. Kabailak nga awaten adi ka makaanak. Gapo ta saan mo anagayatan dayta. Ang nagilimad ka kanyak, Donna. talaga plano nga agawin da asawa kanya-kanya Sheena. Awan konsensyam. Pukam laang ti asawam doon. No saan aga po iti inaramid mo iti anak ko. Diyak kumamat ibutaktak ti palimad mo. Traitor ka kiti. Aga-agaw ita asawa. Awan inagaw ko kan ka. Wan, nagbasulak. Ngam aging galaang ijay. Nagbabawayak day jayan. Ti bunga ti basulyo tag sagabay ti amin apan nusa. Gapoy ti inaramid yo kanyak. Saan to ang mapasamak day ta doon?
Gaputawan basol ti anak ko. Nanang, ibagam ka ni tata nga oray saanan nga umay dito'y balay. Diyak kaya't adata tirason nga agsinada ka ni Nana Dona. Saan anak? Rumbang laang asarong karan na kati amam. Gaputa pagrebangan na day takas amam. Oray ka dagito laang agundaway. Ngam, naimon ni Nana Dona. Sigurado nga agungat manan numaamon na tiyo umay ni tatang dito'y balay. Anak, bay ada kami iti amam. Tiag sarita may papan iti day iti abanag. Sana bale. Nuuman nugot ka iti pangandang ko. Mayadayutan ka dakwada no bilang lang. Ha? Ada pang panunuta kanak ko. Barang umanugot ka. Anya day tananang? Planok nga ila ko to'y lote kan balay ta. Tao madayutan dito a lugar. Anya? Adan nakasagana agatangak a house and lot iti lugar a papananta. Katag negosyo ak ijay. Sige, na kayo ti makaamo, Nanang. Talaga ka di asanan nga agbalot ti pangandang iyo. Anak ko, Nasaysaya atan ti kastoy, tatang. Umadayo kamin kini Nanang. Tapno saan kayo nga agapa kini Nana Dona. nusyak lang ti matulog. Diyak kaya't apumanaw kayo. Di kay madanagan. At damot video call. Nalakan to ti panaginawag ta. Sa bagay, anak. Ala, ano usam mo? Sapay lang ko tamawa-awatan ti sitwasyon tayo. Wen tatang, maawata. Papa naman nandun, ha? Awan bibiyang mo. Inaldaw mo rumor ka. Basta sumangpet ka manipod trabahom, rumor ka. Kalpasan na, marabyan kang agawid. Tila papanamon. Awan nga rod bibiyang mo. Di ta ka malangan. Talaga sa paling tagparparek na kanyak. Sa dino nga talaga ti papapanan ni Donna. Ken apay akilata nagbalik ti panakilangan na kanyak. Kaslasaanin nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak, ha. Sa bali tagparparik na kanyak. Agsapa matgayaman. Awan ni Donna iti dami. Saan nga ta si Mang Pati Dirabi? Uno, nasa pabimbangon na. Saan pa nakasilaw dito yung kusina? Awagak man lang ni Donna. Dahita, agree-ringan. Hello? Ay natin masapong may asawa? Sino ka? Siyang ti asawa ni Donna. Sorry nga lang ha. Tadi na kan sangputan ti asawa. Anya, kasaritak ti asawak. Pangasim. Hello, Greg. Di mo nurayan di panagawid ko. Tadi kan sangputan. Aglinipatan. Ta saan ka nga yayatan? Donna, anya ka din dahito nga aramidan. Saan ka nga rodan nga yayatan? Nagsinubyan kami ti sigo da nobyo. Nagkasarta. Oras na nagkasarta. Tadi ka nga roda yayatanan. Ni Bill Moore ta yayatak. Bye. Hello! Donna! Tagiti awan na nagpain. Kumusta kayon, tatang? Kastoy, anak. May liliw latakin ka. Mano atawan tinaglabas. Agamsam ka pala nagaw-awid dito tayo. Makumi-kumak ngamin iti panagadal ko, tatang. Ala, sasayatin nga rin ti agadal, Wan. Wan, tatang. Kat kumusta kayo matan ka ni Nana Donna ngay? Sininaan na ko ni Nana Madonna. Simurot iti sa bali lalaki anak ko. Anya? Isumagmay may sa akong ditoy. Nanang, apay nuurnusan yun ti amin kada kayo kan ni tatang. Ha? Ni, anya ka din day nga ibagbagaman ako. Wan, nanang. Total, nabayag mo't gaya man ang nagsinada kan ni Nana Donna. Anak, saan ang mabalin? Ngamin, nagkasarda. Ha? Isu asaan ang mabalin ti pampanunod naman ako. Ay, sayang nga rod. Ano kasta, nana? Amom, Vilmore. Nakaragragsakak no si Katikaduak. Puro siya, Donna. Iso nga ipapas na ti agkuyog.
Pasyaran tayo na kaya tapapanan. Ala, inta nga ro naglanguyan. O sige, agpapastangag lang ko dito bye-bye. Ag happy ta. Marmalmas nito na. Ang langoy ang mamasid kita yan. Ha? Nagdadagilatan mo yun. Gara! Sabi no tayo mo! Ang batad na kita sa agak. Yang makakuti. Malmas ako na. Tulong! Tulong! Ang kasama siguro sa Nakita na eh. Siapa? Lagi di pulas. Nataya din ang tas. Ay, nataya, hindi doon na kanti kabit na. Nabuya mo iti na anak kao. Uwan tanang. Ay, una yan day jay. Tanaggindan dalaki di mo anatayain. Uwan nga rada. Kaasi naman. Kablawan ka anak ko. Nakagraduar ka niti koleyo. Agyaman ng tatang. Saan ka ang nagliway ng suporta kanya? Ure adayo kay tidan nami kaninanang. Kasla kadwada ka kanayon. Ngamin, di nak binaybayan. Kaputa ipatpatag ka una anak ko. Ipatpatag ka matatang. Kat agyaman nak tapinatgam tikid daw ni nanang asikat ti mangimarcha kanya. Unay ka to anak ko na ya. O sina, di ka matmatagtagari ditan. Nagsaw ka na. Ik-ikan kayo nga rod itigondawa yung agsarita nga agam ha. Nala, intag picturean tatang. Nanang, kamaudyanan na. Makapicture tayo na talo. Kompleto tayo iti may saladawan. Tatang, nanang, itataad ng trabaho. Siyak ti makaamamang suporta kada kayo. Kabalak pa iti agtrabaho anak ko, tanapigsa pa eh. Agtrabaho ak agingkat kabalak. Wan mat ngamin anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tanapigsa kami pailaan. Tatang, nanang, adaman damagag kada kayo. Anya day ta? Awan ka din riknayo iti tunggal maysa. Agpada kayon anawaya. Natayan day di nanadona. Kan saan mo't anak kinobnobyo ni nanang. Manipod impas nga inak. Iso nga amangan mo si kalat tatilab ni nanang, tatang. Anya? Oy Gretel ha, saan man at tila ibagbagam mo tanak ko. Talaga lang amin nga imbukbuk ko ti atensyon ko kan ka. Iso adya ako nakiasawa. Sika talaga. Aminin. Ay, inak man lagluton. Tilang tumat nga min ibagbagam anak ko. Anya ngay. Nagpasugnod sandya inam. Surutin niyo, tatang. Kakayat na lang ti maayayo day chay. Kat da kayo ti kayat na amang ayayo kan kuana. Anya? Sina, tulungan kan nga agluto. Ay, saanan? Agtugaw ka laangin ijay salas. Tasya akong ti makaamo diti kusina. Tulungan kan kunak mo. Hindi ka mam ti imak, Greg. Apay no, pay suntan timbaga ti anak ta. Total, pudno mata na wayatan adwa. Ay, ayatan ka, Sina. Ala, diyan ko nagpakipot may. Taadan edad na ngagpatpada. Isaawan man laangan. Agyaman ak, Sina. Diyan ilibak, Greg. Nabayagan nga da pa naggustokan ka. Ngamli na blabanak dayta. Tadakit nga rudan asawam. Iso nga itatagpadatan anaway ha. Gundaway kumatan ang mga klon kan ka. Jak may ladawan ti kinaragsa ko, Sina. Kat tulagan tangan rutin ati pa nagkalaysata. Amang ano, makaisang buta pa iti kabsat ni Sina. Anya, ay susika talaga. Ne. Adeta! Naalaan kayo ni Tiladawan, tatang! Nanay! Nagmayata kitaan tila nga yung agin narako.
Kwa. Ala, aging narakop kayo manan. Talaan kayo manan itiladawan. Anya? Awan perpekto a tao. Tunggal parswa adalat kapag kapuyan na amang itundakan kwa na iti panagbasol. Nga masapol asulnitan tayo ti panagbidot tayo, babaan ti panagkidaw iti pamakawan, iti pada a tao, kan kang runaan ni Apo Diyos. Kat baliwan tayo ti madi nga aramid tayo. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Titao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Wendy LC. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. God bless kada kayo. Amin. Hello everyone! Naimbang nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. At tuy kami manan ang magipaay iti sabali nga istorya. Wano episode ti drama apakadawan iti leksyon kan adal iti tunggal maysa. Ngam sakbay na kablaawan tayo pa ni Ma'am Elma Rodrigo ni Rose Mix Vlog kan ni Daisy Manguray. Intay nga ruden denggan ti episode 193. Dito'y drama tayo. Biyag. Titao. Ay, anyamat tan. Kamaliman ang tinaramid kon. Imprint ko pa'y matngarudan. Oh, Jessa, agpupudot ka manan. Apay? Kamaliman ang tinaramid ko. Naiprint ko pa'y matngarudan. Nagadumot dagita kinumalmon. Wana ta kamalimot nga ruod. Nikit di mo iwara dita flooring friend. Ika-ikabil ije basuraan. Ay na, dinakman mo't mandaran si Kamika. Trabaho ti janitor ti mangpidot kadagita. Ha? Anyat serbi ti janitor ang masuswelduan di ti kumpanya tayo ngay. No saan nga agdalos? Trabaho na dayta. Anya lataramidan dan ngay no saan nga agdalos? Agtugtugaw kit din agmalmalam. Ha? Nagswerten ngay? Hoy! Danilo! Umay ka man! Apay ka di, Ma'am Jess, ha? Ada ka di paaramid mo? Natural nga da! Isungaron ngay nayaban ka. Anya day, Jay, ma'am? Dalusam dagiti warak dito eh. Nung nakita mo't nga adun ti wara akit agdalus ka matan Uwan, ma'am. Kan inawam tuman day tatasa nagkapyak. Ha? Oh, di kag mulagat. Apay, agreklamo ka? Di mo kaya ti may baon? Kasta nga rin ti trabaho dito eh. Sana ya? Apay, di mo kaya ti may baon, Danilo? Saan man, ma'am? Kaya't ko. Nakamisuot ka pa imat nga ron. Umisan ka man mat, no kasta may baon ka? Di ka grupa nga takasta? Sana ka nakarupangat, ma'am. Sana ka nakarupangat, ma'am. Ulbod. Ala, magtrabaho kan. Tanda pa iparamid ko na madamdama. Ala, saanin apas at ti trabahong daytar aramidam, Danilo? Ayos lang, Ma'am Mika. Basit mo't lang ito ipapainaw ni Ma'am Jessa. Ay na, aglablabas at talagang day a babae. Ay, paspasensya am latan tigayim ko, Wan? Uwan, Ma'am Mika. Di nakpakadanagan. Nairwama ko iti ugali ni Ma'am Jessa. Pudno agayim ko ni Jessa. Gamjak kayat ti panang trato na kanka. Ay na, di nakpakadanagan, Ma'am Mika. Awan problema kanya kunak mat. Naimbaglakit din ta nasingpat ka. Ayun gayam, birthday inton bigat. Di ka nagbalan, Wan? Agsasangot tayon to amangan ije opisina. Datayo amin nga empleyado dito eh. Advance happy birthday, Ma'am Mika. Agyaman ak, Danilo. Oy, Danilo. Di ka manan makakauna ang mga lalay ti kanum dita na. Ha? Paunaan na kami pa, sakbeasi ka, nawatam. Uwan, Ma'am Jessa. Nagdakkel pa'y mataplatong. Bandihadon sapay daytan. Ha? Ala, agpaigid ka pailangan. Maudi kang aggaoy, ti kanam.
kaditarwar ti opisina ngay. Umay ka makisango ang mga dita kusina ti opisina Okay lang, mami ka. Napres-pres ko dito, Ruar. Uray, tadamat tugaw kan lamisan dito eh. Ingka nga rod na yunan ka kanam Di kagbabain, Danilo. Gusto dito yun, ma'am. Nabsuga kon. Agyaman ak, ma'am. Mabiit na ang tayalaan ka iti Diyos kan cake mo ha. Ay na. Saanan, ma'am. Siya kon. Nakababayin mat kan ka. Basta orayan nak dita. Amok amabain ka. Iso nga orayan nak, Danilo. Oh, nalpas ka na nga, Danilo. Uwan, ma'am. Agad, anya pa lang arda raramidam dito ngay. Dalusamon na tilamisaan. Inawa mo ang dagiti rumba nga mainawan. No kasta, nalpas kay amin ng anangan, ma'am? Itay pa ya. Kanjay na bate, di mo man ang balkutanan. Kalubam, tamerindaan no alas 3. Uwan, ma'am. Ala, agunay kan. Tulungan kan nga aginaw kadagiti inusar tayo a plato, Danilo. Ala, saanan, mami ka? Siya kon. Basta tulungan ka, takaasi ka mat. Ay, agan-anos kawan. Tani, din samot agsublin tay sigod adyan tres tayo dito eh. Sikan tinapasubo ang mga aramid kadagiti trabaho na dito opisina. Nalakala trabaho dahi ta, ma'am. Angam, damag ko asaan sa kanong agsubli ni manang pasing asigod a janitress. Ang mga nupod no ti damag, aga po itigayom ko ani Jessa. Iso adinan kaya't nagtrabaho dito eh. Jackman mo, ma'am. Ay, unay mat nga minan day di agayom ko. Naimbag man, tanasingpat ka, mami ka. Saan ka suplada? Saan ko nga ugali ti kasta, Danilo? Tawan karbangak amang suplada iti padak a tao. Nangruna no kaskan kakasingpat. Oh, Danilo. Wali sa amin ti sirok ti lamisana. Diyak kaya ti makakita iti uray basit latapo. Uwan, ma'am. Anya na jay? Ada na bagsin? Maangot mo, Mika? Ha? Awan man. Ada. Agat ngiwat kan agat saka. Ha? Kan agat bukas ana nadigdigos. Anya? Hoy, Danilo! Nagdigos kay tagsapang ano saan? Nagdigos ang ma'am. Nagdigos ka ngam. Saan ka siguro nag-shampoo ka nag-conditioner? Jessa, anya ka kadi. Di mo kumamat pabainan ni Danilo. Kaasi man. Katagpay suman. Sa akla makaangot itinaang dun. Magdaday taan janitor dito opisina. Ala, agawam tagwalis. Tarumwar ka dito yan. Di ka nasama ngamin nagtututbras ka nagsuksukat iti medyas mo. Jessa. Ala, rumwar ka, Danilo! Sabali mo't ngagpaisunti angot to'y medyas ko. Ay, nabasamot ngamin tayo doa pa medyas ko. Ay, saan mo't ngamin anagin init. Danilo, apo. Apay nga, angot. Tamday tayo no sa mo ang medyas mo. Ha? Awan, Lola. Kunak ngamin no mabalin pa'y. Angam saan sabat tayo. May nayag mo tayo tantalabak. Na magaanan niya'y dua ang medyas mo. Ha? Kasano na magaan? Kat awan mo't init iti duwang aldaw. At tumanudo mo't tayo. Kan awan mo't spinner tayo. Ay ka, tinsoor ko iti dalikan Anya? Ay sus, di pa ikit agat asukon tayo medyas ko, Lola. May mayatan tayo agat asok, ngam tayo agat saka. Sa bagay mo't kitya, Lola. Nagsildo ka, gumatang kay timidjas mo, wag. Saanan, Lola? Adamat ti talo pagsusublatag a medyas. Mabalinan day jay. Masapol ngamin nga gurno nga. Tapno maka-eskwela, Lola. Ay na, nakasingsimpot ka talaga, Danilo. Nanakam ka, baro. Manmano, tikaskan ka po. Iso naragsaka, takaskan ka tinagbalin nga po ko. Kat pasensya kan wan. Tasan ka kabala na pag-adalan iti kolehiyo. Ammo mo't ti kinarigat ti panagbiagta. Natay mo't ngami nanday dinanang mo. Naimbagi di si bibiyag pa iti inamba. Takanayon iti ti panagpawit na iti kwarta man ipo na baroon. Ngam nasapa mo tapin mo usay. Uwin nga rod, Lola.
Pinanawan na kayo lang arodan diyaman. Natay pailada gusti naman. Kaasi ka mo, tapok. Talaga akas tatibiyag, Lola. Iswa pasensya ka na. Tasan ka mapagadal. Awan problema iti dayta, Lola. Mawata. Iswa nga ron nga gururno nga. Tapno adda aramatak nga giskwela. Iswa pasensya kay pailang ha. Nusag paminsanak paila makagatang iti karniya si daan tayo, wain? Ay na, sana parikot dayta. Tawan matlat hilig ko iti karkarnay. Nagaduti mula tanatan iti arubayan. Saan mo ta makaumadagi jaya sidsidaan? Kan nasustansya pa'y. Sa bagay matkidya, Lola. Iswa na pigsa kay lata. Tapasig anat natin kan prutas ti kan kaninyo. Siyempre iswa baybayan pa'y laday ta karkarne. Basta danatang ayusan. Oy, Danilo. Ingka man mangidadang iti danom tagkape Ita ka din, Ma'am Jessa? Kat kanong arod, into numayatawan? Ha? Damagang pa'y laang mat. Anda ko mapaiaramidak, Ma'am. Una ang aramidan ti pagbagak. Nagadupay la palusot mo. Masadutak, di mo pa'y lang arod ko na. Tay pulong kan ni boss. Sige nga, Rod. Aramida kung tibagbagam, Ma'am. Ala, aganos ka, tanya ngay kat babaunan ka matlaang dito opisina. Isong aganos ka, Danilo. Ala, kasano da ito yan? Maluglugin sa kanon to'y kumpanya, Jessa. Agbawas dan samot kan iti empleyado. Ano siya, kawan rin ba nga pagdanagap? Tamo ka din nakikatan ni boss. Ha? Da kayo siguro at ikatanda. Jessa. Iso sorry kayo langan, no bilang langan, Mika. No kasta, pud na maluglugin ti kumpanya, honey. Wen, honey. Iswa kapilitan nga agbawas kami iti tauhan mi. Sana bale, tamok mo't adi nakikatan, honey. Talaga, mabalin na yamat nga ikatag ti patpatgak nga asawa. Di mo man ibagbaga day ta asawa. Tasan mo ta siyak ti asawam. Kabit naklang ang ador. Sika ti asawa, Jessa. Gaputa sika ti ayayate. Sinam nga rodon adya asawam. Tapno patsyak day ta nga ibagbagam. Wen, dumteng to day tahani. Urayag lang ti umno apanawen. Talaga sinakton di asawak. Tadya kon ayayaten. Si kaitan ti ayayate, Jessa. Excuse me, sir. Ha? Ay, sorry Hoy! Balasubas ka lalaki Talaga barbaryutik ka? Apya basta sumarkalatan dito opisina ni Sarador? Adi ka man lagtok-tok? Sorry, ma'am. Sir, nakalukat man ngamin. Umayak ko maagwalis. Kumanaw ka din Indon madamdaman nga agwalis ka? Uwan, ma'am. Awanan ba yung data ang janitor? Ala, baybayan mo, honey. Ala, rumwar kan ti opisina. Kasanon, nakita ng tikinalailo ta. Ang mga nu'y chismis na ta. Di ka matanagan. Tamaysa ni Danilo kadagiti maikat at trabahador ditoy. Nagkas ang adang magdanino. Talagang agbawas dan iti empleyado. Kat may saak kadag iti maikan. Oray siya nga rod, Ma'am Mika. Ha? Nukas na. Pati si ka. Uwan, ma'am. Naimbag pa'y ni Jessa. Ta saan ang maikan? Malakas ngamin ka ni sir ni Ma'am Jessa, ma'am. Ha? Pagkunaman. Awan, ma'am. Lipate mo tinaybagak. O, nanay Mika. Makipaglading itak ha. May saka ka dagiti maikat nga empleyado. Wan nga rin, Jessa. Naimbag ka pa'y tagtalinaid ka lang ta dito Ay ka talaga kasta. Adag suswerte. Adamat agmamalas. Kat da kayo na itang agmamalas. O sige, ako kusan nyo ang ginagamit yung tagumanaw kayo. Ha? Ay, una yan ti kasya adjar ni Jessa. Kasla maragsakan pa'y keti. Gapo iti pan nakaikat tayon. Ala, Ma'am Mika. Awatan tayong tigasat tayo. Talaga siguro, asaan tayo apara iti daytoy akumpanya.
Naibag nga oras mo, kabsat. Mabalinti ang tabang. Anya day chay, madam. Dito'y kaditi balay day di Marcelina Nome. Awon, Shakti nana. Apay ka day, madam. No kasta. Agyaman na tanasarakak matla ang anto'y balayo, kabsat. Siyak ni Lucinda. Ti ina day di Bert, anobyo day di Marcelina nga anak mo. Ay, kastaya. Ang aguray ka. Apay aday di kunam. Anyat kayat mo asawan, madam. Nabayagan anatay day di Bert nga anak ko, kapsat. Ay, sobra ka kumapa, imam. Dito'y manunag di pagsaritaan ta. No kasta, da kayo ti lola iti anak, lola? Huwag na po. Ay na, barukan na talaga. Kinapudno na, nabayagan asap-sapulan ka, apo. Itala masarakan ka. Lola? Ay, una yan. Natay gaya man ti anak mo. Adi naman lang nakita to'y apo ko. Wan, biglaan ti ipapatay na kapsat. Tana disgrasya itilukan. Ay, kasta gaya. Kat, kumusta ka, apo? Nakalpas ka din iti panagadal mo. Saan, lola? Ngamin, awan kwartang aramatag. Adamot basit nga urnong ko. Kaya't plano ko mati agin rawl. Taura iji public school ti pag-iskwilaak. Iti private school ti pag-enrollam, apo. Tasyak ti makaamuamang paadal kan ka. Ha? Danilo! Ha? Mika? Itala, nagkita tama na. Kumusta kan? Kastoy, ay na, naayat unay ti Diyos, na naadda anak matla ang ikinatalgad at trabaho. Kadakdakal ti saldok iti ayan ko ita. Ah? Ay, kat, mayat nga rin no, kasta, Ma'am Mika. Sika, kumusta kan? Intuloy ko tinag-eskwela. Kaya't graduating ako, Ma'am Mika. Oh, talaga? Wow, itapay lang. Kablaawan kan, Danilo. Apay na di ang kwarta, Ador. Pangrugiyam, tatmo di kay tagbali na nakakaasi kadang iti dua nga anak ta. Anyat kayat mo asawan. Ako naluktan ti asawa ti FB account ko. Kat naduktalan nanti may papan ka data. Isungag sinatan, tadyak kayat ti maibalod. Anya, di man ko namada kami kadagiti duwang anak tatipilya. Awan laban ta, ngamin, saan ta nagkasar? Di asawa ti ang kasar ko. Ador, di na kumamat sinaan. Kasano kami lagan kadagiti anak ta. Sapay nabayagan na naging kanta kiti trabaho. Isu nga roon nga ikan ka iti kwarta tapno da pangrugyan nyo kadag iti anak ta. Naku na ti asawa ka pumanaw kami iti da iti alukan. Isu, sorry. No ti asawa ti pilyan, Jessa. Congratulations, Danilo, apo. Ay na, kablawan na po. Nakalpas ka na iti panagadal mo. Agaman ako na, lola. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti panagadal ko. Lola Lucinda, agyaman ako na iti tulong nyo kanyak. Intad ko lang ti saan ana ipaiday di amam apagrabang anakan ka, apo. Iso adi ka agyam-yaman. Tapagrabang at timang tulong kan ka kas lolam. Agyaman ak, lola. Ma'am, overage kayon. Agpatinggal ti 30 ti tawen ti alalaan da nga aplikante dito yung kumpanya. Ay, kasta ka di? Ano mo kayo mo ti agbalin at janitress? Mabalin, tawan janitress may ita. Panagkunak, mabalin ti tawen mo iti kinad janitress, ma'am. O sige,
Kayat ko. Okay, ibatin nga rin ti contact number mo, ah. Tawagan ta kanto, ma'am. Awan namin ti manager mi ita. Agyang manak. Naawat ta kadagos. Iso na lang ta janitress ti trabaho dito eh. Ang sa labanin. Tinapatag. Andan trabaho. Madam, umay ka. Sumray ka dito office ni sir. Okay, sir. Agyang manak. Good morning, sir. Ha? Good morning. Sumri ka, Ma'am Jessa. Danilo? Ay, Sir Danilo? Si kakaditi manager dito yung akumpanya. When, Ma'am Jessa? Ala, di na ako nawagan iti ma'am. Danilo. Sir Danilo. Jessa ko nam kumalatan. Si katirumbang nga awagak iti, sir. Pasensyakan. Ang Ma'am Jessa ngamin tinairuam ko nga awag ka. Saan ako na, ma'am? Ngamin, nabayagan nga awan trabaho. Marigrigat ang kitan. Kat kasapulak ti trabaho. Kat pagyamanak na awatan da kas janitress dito eh. Sure. Kaya't katulungan. Tadamag ko, kaya't agmay sa ka namang supsuporta kadagiti duang anak mo. Uwan, sir. Ngamin, nabayagan na pinanawan na kami ti ama dagiti anak ko. Ni Sir Ador? Uwan. Kasi ka nga ron no kasta. Mala. Mangrugi ka nga ron na nagtrabaho, Jessa. At agkasangay nga empleyado ita. Iso nga ado ti taraon di ti kusina. Uwan nga ron. Nagado ti sagana, sir. O sige, mangan ka mo na. Agsasango tayo ang mga Jessa. Di kagbabain. Maudi akton, sir. Umuna kayon. Di kagpaudi. Makigiddan ka. Ala, umay ka. Bayat ti pandangan tayo. Yam amok pa yung umuna ni Jessa. Di baro akadwa tayo. Kat kas iti kanayon kung ay baga kada kayo. Patas ko malang ti trato tayo iti tunggal may sa diti kumpanya. Awan ko mati idagdaduma tayo. Nababaman, when no na nga to ti posisyon na. Nalawag ka di? Agyaman ako kan ka, Sir Danilo. Tay tilak siti nararamid ko kan ka iti kalabas. Kat napintas latta ti tratong kanyak. Pagkawanan na kuma. Ititunggal aramid mo at dagur oray asupapak na. Tatay tao amay rororman ni Apo Diyos timang bindisyon kan mangital unto kan kuana. Bueno gagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan dito idarama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami itingkay panagdangan.